COVID is the only instance where oxygen is required. Oxygen could be required in mostly all serious medical conditions and emergencies where there is breathlessness and respiratory problem. We even learned that a few puffs of pure oxygen could keep us younger and the skin glow. Pure oxygen keep the children more active and brighter. Dr. Oxygen generator does not need battery or electricity and has a long shelf life. Dr. Oxygen, a small and a light gadget, is not only for the hospitals but for every other public places and health centers, school, gym, clubs, and I would say every home. It is very affordable and a must-have. Ki Tylli kisnat trekam jong kaseng bahalang Hnyf trap National Youth Front kata ka Pomer Circle bat ka umling unit rengkat da kejingi kersian lang jong kasnat trekam na ka Northern Region menta kesengi kila penlong biang ya kejing let no senyang da ki Marbam sya kilong ying ki bal amad ya kejing jenjar na ka jingpom yalat shu ban let belat tikna. Ki dkhot jong kene kaseng na Pomer Circle kila penlong ya kene ka jinglet no senyang sya kesenong narang kaba kene ka circle kala yarap hadu laipu Tylli ki longying ki badon ha kene ka senong kabalong hapo ka jingelam jong usamla Shining Star shooting ubri presiden da ka jingedon langru jong kiwe ki dkhot na kene ka circle. Ki dkhot kene kaseng na ka umling unit pat kila penlong ya kejingnya no senyang syagi Hnyf pun riu Tylli ki longying ki badon ha kene ka senong umling da ki Marbam ban kersian ya ki longying hapo kene ka senong. Ki dkhot kene kaseng na ka umling unit kila penlong ya kene ka jingsam ya ki Marbam hakmat jong ka dorbar hall ka senong umling da ka jingi don langru ki dkhot jong ka dorbar senong ki bakentup na du urang ba senong u secretary senong bat ki member senong jong ka senong umling ki balapan pauru ya ka jingso komen ban yui baki khun samla jong ka senong ki kristian ya lagi para senong da ka bele ya ki ne ki kam le i senei. Nakaliang ka Sen kejingi gusto na de nomor nakaliang ka senong ki lang bangapor school bat ne ka unit jingi. Sandong kedak instrumen ka frau Tidak diskumen ke frau, bang dan lang kejutli berkoitum kejat beriu akari kejongi. Sekitar lupa untuk sat, ini gelong bah, hot ni de kang tu iseng balang, jumlah ban lei ada banirap dia kena sistem baru. Reng sisanya unit, bakin sat kino bakin donatam, hak ayo nami kejudina. Hot jumlah ban ai sibun harus benda kut kena terkelam, ban ai tang tu kedak. Kedak kejing jasnok tilang kejing ini kejing Tylli kejing solam rajat bener buat pada midon cenjai mulak bener kat tu ne ada ladang kini disut mana kilala benda kan kena ke program bagi buat ibarat hak kejing dekat bat ke distrik di Berwai kumbang yo dikit bang adu ka nak kenyang unit kila jet kumbang Hnyf pun bertemu dia, long yang terlalak bani. Ni ai tinggal kang ini murid, orang hendak, awak aku nak liang jongi, jumlah pun semua hari dapat kosong itu ai banirap itu khambon. Hari nak tahu jong Islam, liang jongi jumlah banirap khambon nak tahu mabun ba. Ambil kerana kesenong bangina, hari setelah hatam ribuan dan baru kesenong yang persiang dulu, mereka kenalan. Kita kerjang kita kemuan kat ibangila.